Shalom, selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijaluhi tarigapan sigano pari bata bani panorong sogot nerion pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih may sombah kunur nami bamu Tuhan. Bani haganupan bagal di pangidopimu banami. Nadop makasomani hanami manramot kon daging pakonton dinami. Jana bani panorong sogoton pe paso-paso mahanami ase aganupan horja nami parsahap nami sona egi sura-sura nami sadalan bani hatamu nama passing in ibagas Kristus Yesus Tuhan nami cara merapakon tonggo nami on. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus regapan sigano pari bata bani panurang sogoton Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022. Aima tersurat bani buku pangukapon bindu 22 ayat 20 das kubani ayat 20 sada nama katahon sonon. Ihatahon si saksi honon. Tongon barah doa roh. Amen. Roh maham Tuhan Yesus. Hidup niur ni Tuhan Yesus makasomani nasyam haganupan. Itaganupan hataon aima sada pangukapon na iberene bata kubani apostel Johannes Sangga na terbuang ia i Pulau Patmos. Totu mangihut kon hataon adong pangarapan bani paroh ni Tuhan Yesus napa dua halihon. Jana anggo porini bain hitam sonari tahun 2022. Jana siol masukon ta tahun 2020 tolu. Sanggah ipukah isurat kon hatani nebata. Jana ipatalar nebata hataon ubani apostel Johannes. Sonaha tongondo duma roh Tuhan Yesus napa dua lihon udunia on. Aima ase gati tumang dujupah kita ibagas perpuluhan taon. Bahasa adung do halak naman laju mambahin prediksi pasal paroh ni Tuhan Yesus marhitehon ni tanda-tanda pakon naligan ope atene. Tapi sukun-sukun ni aima dom matongon roh Tuhan Yesus napa dua halihon. Jana sonari doma tahun 2022 bani ujung ni anggo lape tongon roh Tuhan Yesus. Naha namangototoy do nebata atap nalang itopati nebatado hatani hubani haganup halak na porsaya on may taganupan babay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus namaningon politik ijolom hita bani pangujung ni tahun 2022 on paratahkon hubata use bahasa sengkapeni atigan sonaha jana ijado holi Tuhan Yesus roh na paduhalihon ay tapi na perlu ay ase ibagas panorangta nuan na perlu besahali maningon takas bata pasti do paroh ni Tuhan Yesus ay ase ihatahon nokan amen artini pasti do sitong do paroh ni Tuhan Yesus. Jadi por ini PHP ini das kubani tahun 2022 on lape roh Tuhan Yesus na dua halihon sedo na mangototoy na bata sedo na lang pasti paroh ni ay tapi si hol matongon ase ibagas parguluhan tabani panorangon tubuh sukun-sukun ibagas suhurta sonaha do masir-sir hita mangalo-alo paroh ni napa dua halihon atap ibagas biar ope hita ibagas gobir ope hita ang roh ma Tuhan Yesus napa dua lihon mana masa bata uhuman halani dosata do atap haluahon humbani uhuman ni dosata atap pe uhuman haluahon humbani uhuman halani
pardosaon ta. Asi bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. So nahado hita ibagas nalaho pasirsirhon diri mga loalo parro ni Tuhan Yesus na padua halihon in bani parguluhan ta si ganupari das ko bani parroh ni ay na parlobe sa hali maningon duha beni ipakehita humbani boys ni gugota, boys ni pikiranta, boys ni paruhuranta, laho mamakehon si bere-bere ni tondoy na passing in ibagas pargulukanta. Artini ay doma ibere ne bata hubata talenta. Doma ibere ne bata na madear ibagas giliton. Sonaha. Doma maksimal ay ipakiham ibagas guluon. Doma tongon-tongon humbani boys ni guguhta ihorjahon hita ay anggolape. Ase humbani boys ni guguhta mahita. Laho mampargunahon talenta na ibere ne bata hubata. Napaduahon, taganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Ibagas sa sirsiron ta ay, mga lalo paruniton Diyos na paduhalihon, maningon duha peni, ipaurot kita dirita. Masih perlu kita porot kon dirita hubani Tuhan, halani, lambin martambah panorang ibagas guluton, labin rujangin di do tantangan sido pakkononta sonay agi hasusahan apa parutolonta. Halani ay sada dalan asi maluak kita humbani haganupan hagobiron na patubukon hagobiron ibagas guluton ay ma anggo ma orot kita hubani nebata. Anggo ma dohor kita bani nebata. Halani ay bani panorang-panorang ni gulutaon maningon lambin ro orot ni do hita hubani Tuhan. Asiboy marguguh kita jana marhamonangan hita mandopakon zaman on jana napatuluhon papainang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus maningon do gabi garam pakon gabi panondang kita artini ay kehadiranta salaku halak na prosaya itonga-tonga ni dunia on maningon manggarami maningon mamberedai rossi manondangi ase purini pitongon baha tumang namasa ibagas parguluhan taon maningon hadir duhita mamboban dai rosi mamboban panondang hubani halak nalegan asi sangga ibagas hagalekon ni iya pitongon tartugu-tugu janah lambin marguguh asi ibagas pandulian ni iya pe lambin marpangarapan janah boy jong-jong tongon humbani aha penaboy mambahin ia manduli ibagas parguluhan on janah na papatkon maningon duha pen hita ibagas parguluhan ta si ganupari mambahin gulutaon gabi galangan na misbo bani na bata artini ay lang bisa rupa hita pakon dunion porini pitongon dunion pataridakon hajingis onni. Langga betar laju hita, langga betar ruyun hita, jana langga betar bubay hita. Hubani aha na masa, rosi hajingison ni dunia on. Halani, pitah bani ne batama diritaon igalangkon hita, gabe galangan na manggulu. Jana na opat on ma na maningon tetap konsisten, nunut, pokut ihorjahon hita ihagulukon hita das kubani parroh ni Tuhan Yesus na padua halihon in amen martonggo mahita ajari hamahan nami tongon Bapa ase ibagas parguluhan nami si ganupari lambin mangarap ka nami tongon bani parroh mo na padua halihon in mangarap ibagas tenger niuhur mangarap ibagas pangarapan na manggulu jana mandalani guluh nami si ganopari gabi pasu-pasu bani hasoman nami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo nami on amen horas bataganupan bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus selamat pagi jana selamat marhorja mahubat ta haganupan tetap mahita
gabe pasu-pasu bani hasomanta. Shalom.